We have the award for the Best Actor Northeast Female for the year 2020 and 2021. And to present these awards, we'd like to request Mr. Sanjeev Hazarika, Debashmita Banerjee and Jitumani Bora onto the stage. There's been a slight change. Debashmita Banerjee is not here. So we'd like to request Mr. Konkon Judisaikia, DIG, Southern Range, Achar. This is the award for the Best Actor Northeast Female for the year 2020. And the nominations are... Mama, kalaja ka Bible jonga, lang pinpintita ka way. Takkan the da dilaw po de pamazuna. The award goes to Best Actor Female Northeast 2020. Lasara Bandbait Pathos. Film Ki Ummat Khasi. Banyak tu EP ba kaplim jongi ke banyak keteng ki ummat tingin salib berpeni keleng ki senong bat ya ke mentang ngila sedang ngila mood ban sedang cuan na ka senong Mawkdok ke bangin peni mentau Bnai ar pulai tarik ha senong Mawkdok te ki senong ki bamajan marpaba ro so bahaba pin saya wat pe kenang namar ba kanik ka film kum ba cupikan mai EP kala sya nominate buat dia nominate kum ka best film, best director, best actor. But kelayo pat ya ke award ru kum i best actress ke ba ini kelung kelayo jong ke not i sebaro ke way. Naduk baja ketu kejingjat ulo odum membelaka sisai kejing im jonga. But ngams ngokwa syu ban chei ru. Kapat ka donut tangba sakaway ngahap ban bela ban psay ka khon. Pidi ban tip iki baro namar de satang ma phi. Kamar utay ublay jong pha te iet kanya pha ni nga daba pe shisha. Chish saya ka khon ki breo. Manda de kum tate balay phasa kun spat kum ne. Baka kalau abang long kabas nusitam hakajing ilpi. Namar kajing isya kalau kabak tangtam hendai udah jong kapat. Udah ubatiang tam. Hayo ba papuli kata ka Bible. Talong kumba. Suyo tap et miao day. What happened kijing jinjar. Kiba pimat hendai kedur kemat jong pi ka isyai but ikemen bed. Sengap baka sengap wajib yam syuk. Baka lada pipi jauh mat ngaruk ngas musida. Shisha napi natrang jing eta shisha napi natrang Sano ang niban ngaken. Nakwaru pinlong ka persakurem janga. Ampala ban rai ka dia kata.